Turaguhaye ikaze. Gufungurwa kwa Bunyoni. Reveriyane yabyakiriye ate? Ndi kuri yo. Hamase Sebarundi we imbaraga zamuremereye kugira ngo arenge Yome Bunyoni arekurwe. Izo mbaraga zaba zingana ziti? Izo mbaraga no kumweguza do koko umuntu hari igihe yemera abonye, hari n'igihe yumva amatwi y'impene yumva ibindi wishirireko. Uyu arenga Yome Bunyoni Hamase we asohotse nka Yosefu, ahubujwe muri gereza. Nta tegeko na rimwe ry'Abarundi riri mu ibwirizwa shingiro ryabohoye Bunyoni. Ntabwo ari ikigongwe cya perezida, nticyavuzwe. Bunyoni ibyaha yagizwa ni ibyaha ndenga kamere, ahubwo egare gupfa. Arabase nk'uwo muri Senegal wasohotse akaba perezida. Buno rero umuriro watse mu gihugu cyose. Bunyoni wakangaranyije ibintu. Bunyoni wari ufite amahera aruta ya Neva, ariko buno Neva asigaye yamurusha. Bunyoni wari ufite amahera aruta ya Ndikuriyo, ubasigaye yamurusha. Guillaume ni umuntu uzwi cyane. Bamwe bari kuvuga ngo ni Tanzania, abandi bakavuga ngo ni Amerika. Jewe ndi Prophète General Mariti. Manura ntabwo nigeze mvuga ngo Tanzania izafasha Imana cyangwa Amerika ifasha Imana. Hari abantu Imana izagikoresha, ariko nabo ni abakozi. Uburundi iki nicyo kimenyetso cya nyuma Imana yavuze, kuko ibi nabivuze mu kwa 11 no kwa 12. Nuza kumanuka ku Mbabazi TV 3 ureba uko video zikurikirana. Mboneyeho no kuguha kaze ukore sabone wowe uri mushya, abo dusanganwe merci beaucoup, cyangwa se subscribe. Ya nukuvuga ngo ubu buhanuzi Imana ibunyuzamo. Yerembwiye ngo ikimenyetso cy'uko muri CNDD-FDD umuriro ugiye kwaka wo kurimbuka cyangwa se guhenuka cyangwa se gusenyuka, mwiziga ibi bikurikira. Ntegera Imana. Imana irambwira ngo nta wundi muntu wahanuye ubu buhanuzi ngo Bunyoni azafungurwa. Ya kandi nutagera aragereranya, ntiwakumva. Uretse Imana yabikuvugisha, umuntu bakatiye bamwagiza gushaka kwica perezida. Nevubwe nicyo cyaha yamuregaga ko ashaka kumwica. Reveriyane akavuga ngo usibye no gufungwa ngo no gupfa yapfa. Uretse Imana rero yazenguruka yagizwaga kugumura bene gihugu ngo bajye mu myigaragambyo batembagaza ubutegetsi. Bunyoni yashakaga kuba perezida. N'umugore warabivuga, na Bunyoni akajya bivuga ati umugore wanje ni mama perezida, ni mama Burundi. Ibintu nk'ibyo birakururuka barashwana muri CNDD-FDD kugeza bamwagije ibyaha imyaka 3. Rero ibyaha afungiwe, abandi babyagijwe barapfuye, abandi babyagijwe bahunze igihugu, harimo n'abari kunkurikira. Usibye no kubyagizwa n'uwo babikekaho. Rero hano Imana yarekuriye iki Bunyoni? Bunyoni kuki ikigongo cy'Imana kimugezeho? Imana ikamubwira ngo va mu mpimba. Buno rero mwitege ingwano y'abajenero batatu. Byari byoroshye ari Reveriyane na Neva, umwe kwa Sokuru undi kwa Samuragwa. Bunyoni muramuha we arahita afatahe. Bunyoni sinzi, Bunyoni baramushyira muri ba Faustin Ndikumana, ba Gabriel Rupyiri. Arahita ajya kwa Katorwasa, arashinga iryo shyaka cyangwa uwe mugambwe. Bunyoni ni muntu ki? Bagondojwe baramurekura. Imana nyine yivuze biraba yategeka bigakomera. Bravo, felicitation. Ibyo rero abantu bavuga ngo Neva ntiyavaho,
ngo yarubatse, ngo abantu baramuhunze bose abari kumurwanya, ngo ndi kuri yarakomeye, ngo none ngo ninde wadukuraho CNDD-FDD, ugasanga ibintu mwabiremereje mwabikomeje bikomeye kuri wowe imbere y'uhoraho ni ubufindo. Ibyo bigoye kuri wowe imbere y'Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isake na Yakobo ni bipe, ni cye. Ibi rero ndazi ko mbivuga benshi mwarantutse cyakora uhoraho yanze ko seba, yanze ko maramara, ubwo ndahatswe guseba, kuko Imana yo ntiseba, yadafungurwa ntago ntacyo. Ariko buno bantu bakurikira Imbabazi TV gatatu, igihugu twe twaragifashe. Tarapo niwe ujya urwana intambara akavuga ngo yarayirangije, ngo yayitsinze kera, akabwira Abafaransa ati musubire, akabwira Abongereza bati muwe muretse kwifotoreza ku ntambara nibereyemo. Naje waha mpamirije umurundi n'umurundi kazi, ntabwo Imana yahagurutsa general w'imwe nukuri ngo birangire abaye soroda aho yaye gendi general profete. Kandi niba shize inkoho nkavuga ngo shizemo urusoro rumwe rw'Imana, nigeze no mu butumwa mbutanga rurahagije, nta sore ebyiri n'urusoro rumwe gusa. Hano rero Imana y'umo barundi kazi, turagushimiye wowe ubana natwe ku Mbabazi TV gatatu, kandi tunagushimira gukanda subscribe cyangwa se saboni. Uhoraho aguha umugisha. Ndaguhaye ikaze, iyi ni Mbabazi TV gatatu. Nitwa General Prophete Martin, umukama guhezagire ku mugabane wa Amerika, uw'Uburayi, uw'Afurika, aho uherereye hose. No kuri Imana iduhane umugisha cyane, turaganwe Kanani, ndetse n'ubugingo bwacu bube buzima. Nk'uko wabyumvishije, uyu muntu witwa Arengiyome Bunyoni, bamwe bagiye bavuga ngo ni Tanzania yamufashije kuva mu mpimba, abandi bati ninde wagondoje Sebarundi, abandi bati byagenze gute kugira ngo Sebarundi yemere, cyangwa se ubwo Ndayishimiye yemere kurekura Guillaume. Habaye iki? Nagira ngo mbwire abantu b'ubwenge, hano nganira n'abantu bafite ubwenge, ababasha kumva iby'umwuka baba bafite ubwenge. Nta signification n'imwe neva ubwiwe yarivugiye ngo Arengiyome Bunyoni yagambiriye kungandagura. Arengiyome Bunyoni yari afite icyubahiro kuruta Sebarundi. Uyu yari afite ijambo n'amahera ya Bunyoni yari menshi kuruta ayabanda yishimiye, kuruta ayabandi kuri yo. Bano bandi kuri yo bagaragaye baperforminze, aho muri CNDD-FDD bubatse CNDD-FDD bakayandika kuri yakayitwara. Ndayishimiye agatwara igihugu, noneho utabemeye agahunga bagasigarana itunga. Murabona Abarundi benshi bafite ikibazo cy'amatongo, banyazwe, bambuwe amakonte. Donc igihugu bakibonye bafite yanzara imeze nk'iyinyeshyamba zigira, iyo zifashe igisagara zirarya, ziranywa, zirarongora, zirambara. Ibyo byaribonekeje rero. Bunyoni imbabazi bamugirira niza uyu witwa Reveriyani, ubwo yaravuze ngo apfuye naho ko murira ngo bamufunze, sibye no kumufunga no gupfa yapfa. Bose bari ku rwego rwa generali, birumvikana barazinanye. Ikitumye mvuga ibi ni ukukubwira ngo Imana niyo yavuze ngo nzafungura Bunyoni, icyubahiro ni icyayo. Umuntu wese uzana ibisobanuro pe, Imana ifite abo yakoresheje barayumvira. Bamwe babwira neva arumva, abandi barategeka arugurura, Bunyoni arataha. Ariko ntabwo ari urukundo Sebarundi akunze Bunyoni. Bunyoni wendaga kuba perezida, Bunyoni ushobora kuba perezida, Bunyoni ufite ijunja n'ijambo mu Burundi kurusha neva.
Bunyoni warwanyije imigumuko n'imyigaragambyo 2015 akaproteja guverinoma y'abadede, ushaka kumbwira ko aho Bunyoni nyine bamwiyumviriye ikigongwe, bamubona nk'inshuti nk'umuvandimwe, uwo bakatiye burundu, uwo bahamije ibyaha bikomeye uku, biriya byaha birakomeye, kugambanira perezida ngo umwice, kabiri kunyereza no kwiba itunga ry'igihugu, gatatu kurema imitwe cyangwa se koburije abantu kugumuka. Bunyoni rero yarapafuminze arusha aba bagabo bamufunze, banamurwanyije ibintu byinshi, bivamo urwango, bivamo akaga ko kugira ngo Bunyoni yongere abambwe. Ariko nanone Bunyoni nawe bya byaha byose, bwa bubi bwose, Imana ibona ko akwiye kujyanwa muri gereza, imushyira muri gereza, ariga arigishwa, iminsi yose amazeyo Bunyoni harya yarahabonaboneye ku rwego ntashobora kukubwira, pro minister agafungwa kuri uru rwego. Rero bamwe bakahita bavuga ngo araba nka perezida wa Senegal wavuye mu mpimba agahita aba perezida. No kuvuga ngo iyi kipe y'abasokuru irimo Denise Bucumi Nkurunziza, irimo Reveriyane Ndikuriyo, n'iyi kipe irimo abasamuragwa igizwe na Ndayishimiye, igizwe iyi kipe ya Ndayishimiye irimo aba basamuragwa bose, CNDD-FDD harya nimubona ko yarangiye. Ega nyine harya harimo umwuka w'ubwabo wo kudatondeka ibintu ku rutonde. None imbabazi wasigura bahaye Bunyoni niza kuba arwaye, none se uvuga ko imbohe zo mu Burundi nta bushobozi zifite bwo kuvuza ufunze, bakamuvuza afunze, bakamukurikirana? Ushaka kumbwira ko igihugu cy'u Burundi mu mpimba abanyororo bose barwaye, leta izajya ibarekura bajye kwivuza hanze by'agateganyo? Kuko nta bushobozi impimba igira bwo kuvuza ifungwa. Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Hano rero arenga iyome Bunyoni, hamwe gusohoka kwe n'umuriro, gusohoka kwe n'ubundi ni ibyago. Kuko uriya mubabaro bamuteje, biriya bibazo bamusutsemo, iyi ngorane bamushyizemo, Bunyoni hano umutima wiwe Imana yaduhisha ibanga. Ubundi umutima wiwe buriya uwuguruye ugasesa ibirimo, niho ushobora kumenya akami ka muntu n'umutima wiwe. Ntabwo Bunyoni imbaraga zimufunguye muzitondere, kandi Bunyoni imbaraga zatumye adapfa nazo muzitondere, kandi Bunyoni imbaraga zagiye kumufunga hano muri iyi mpimba nazo muzitondere. Ibyo bintu byose buno mu Burundi havutse igisa n'uruhagarara n'uruntu bibaza, bavuga ngo none 2027 nagatorwasa ni Bunyoni ni Reveriyane Ndikuriyo ni Evariste Ndayishimiye habari. Denise Bucumi Nkurunziza ntiyigeze agaragara mu kwanga Bunyoni, ariko byose arabizi, yabaye nk'ubigendera kure, aharira Reveriyane. Reveriyane ari gusunikwa n'umutambukanyi wahoze arongoye igihugu Denise Bucumi Nkurunziza. Reveriyane kugira ngo asangire ijambo na Bunyoni ntibiza koroha. Ndayishimiye yabonye ko kubwira Reveriye ngo atanga imihoho bamuhindurira igisata icyo ari cyo cyose birananirana. Umwati akazoza ku Burundi ni isuka, uwo ni Reveriyane. Nevati abadogiteri nta kintu bamaze, ariko we ngo abita ngo ni ibidogiteri. Akazoza ka 2040 Burundi bwifashe, 2060 Burundi buteye imbere. Ikinyoma. Niba umuntu ta pantaro afite, ushaka kumbwira ngo
niba nta bushobozi buhari bw'igitoro ngo uvuge uti igitoro cyaraje abantu bari gukora, niba nta madovize ahari ngo uvuge uti abantu bari gukora, niba igihugu nta fumbire ngo uvuge uti abantu bari kurima, ako kazoza kazahanuka mu kirere kaze kagwe mu maboko yanyu. Mano, ninde wakubeshye ko abarundi bazatungwa na mano zizajya zimanuka? Ivu ry'u Burundi riramera, imigezi y'u Burundi iramera, irera amafi, ibisigaye ni urutonde mwese mutegereje. Rero mu Burundi basa naho binjiye mu rujijo. Bamwe bafite ubwoba ko Bunyoni hava aba perezida, abandi bari kubona ko CNDD-FDD mu basokuru Neva yabamaramaje abakinira politike mbi, kandi noneho Reveriyane yafashe imbonerakure zose n'abakenyera rugamba n'ibiswi by'inkona babishyiramo amafaranga yose ari mu mugambwe, ubushobozi bwose buri mu mugambwe. Ibyo bintu Reveriyane rero abari ubyiremeka ko, ndetse ubu banamwongeye manda, harya bahise baba nkaho bamupromotinze mu buryo bw'ubwizigirwa, mu buryo bwo kubiba imbuto agomba ashaka. Reveriyane aha rero harapfa umuntu atabaye perezida. Reveriyane atabaye perezida harapfa umuntu. Abiharaniye iminsi, yashyigikiwe n'abasokuru kwa Denise Bucumi Nkurunziza. Igisirikare murabizi ko bakinyaga, igipolisi bakakinyaga, ibyajyagayo barabigabanyije, ibyajyaga mu gisirikare barabigabanya. Mbayahaga niwe ugize avuga ngo azaterera igisoda kigurure Sukoyi. Ibyo byose nubyitegereza cyangwa nuza kubiraba ko CNDD-FDD iri mu biganza bya Reveriyane Ndikuriyo. Neva abantu asigaranye yarabakenesheje, abandi arabasonzesha, noneho asigarana disikuru mu kanwa, nawe avuga yagera imbere agasanga yamaramaje bamwe, cyangwa nawe ari maramaza cyangwa maramaza igihugu. Kereka abaye atirimbura ngo bamusubiriremo disikuru yagiye avuga. Ntushaka kuvuga ibidogiteri uvuge ko iryo jambo nugera mu rugo wavuze neza. Ntushaka kuvuga ngo umugore wanjye n'abana tuguwe neza, icyo tugomba cyose, uzi ko ari abarundi bashonje baburaye, ngo uvuge ngo ibyo wavuze ntabyo uzi. Ni ukuvuga rero intwaro y'abadede bo uyu ni umuhero, ni nk'iherezo rya CNDD-FDD cyane rwose cyane. Ni ukuvuga ngo uyu generali Bunyoni, generali Ndikuriyo, generali Ndayishimiye, aba bajenero mu bitege ku gipfusi mu buryo bwose. Byo kuvuga ngo Bunyoni aragwaye, uko kuri ni uko mwumva, si ibyo mwabonye. Mujye mumbaza agiye ushobora kurebesha amaso y'imwema. Rero aba bajenerali uko ari batatu, Neva nawe aravuga ati shaka indi manda. Ndikuriyo ati shaka ko umugambwe uzantanga ntavuye mu yindi promosiyo ariyo yose, ahubwo uwari umukuru w'umugambwe bizanyorohera ko umugambwe untanga nka kandida libre perezida. Noneho iryo jwi rizahita ryumvikana mu gihugu cyose. Naho iyo bamukuramo bakamugira uhagarariye polisi igihe cy'umwaka wose, abenegihugu baba bamaze kubyibagira, bakamugira uhagarariye banki, uburimyi, ubudandaji, mu mabuye y'agaciro, aho hose kugira ngo uzakureyo umuntu umugire perezida. Uretse ko atari no kubakundira, Reveriyane arigenga, aritegeka, ariyobora, ntabwo yari kubakundira. Buno rero bivuze iki? Bisiguye iki? Bivuze ko ni umucanwa, ubu mucanwa wenyegejwe, watse, ubu muriro watse, Uburundi bwose sirikirasiyo, inkuru ku yindi jambo ku rindi, umuriro watse. Niba rero umuriro umaze kwakuka,
uzimya ninde? uri burusimbuke ninde? kandi ahasha narabibabwiye mbahanura, ndababwira nti nimubona Bunyoni yarekuwe, ndababwira ngo nimubona Bunyoni yarekuwe, mukabona Bunyoni atashe akava mu mpimbi, muze mube hange, kubera ko isezerano Imana yababwiye rizaba rigeze mu biganza by'abarundi. Imana yari yabibabwiye ariko inyuze muri jye. None Bunyoni yarekuwe. Niyo mpamvu ubona igihugu cyose, koko benshi babyumvise, ubu inkuru ya Bunyoni yabaye ikimenwa bose. Ufite itangazamakuru wese, nigeze hano mbabwira ubuhanuzi, nababwira ni mwitegure abanyamakuru, Imana igiye kubomora mubona amaviyuzi rwose. Ntabwo ari iki kiri mu bimenyetso nababwiye cya Bunyoni ari nacyo cya nyuma. Aha ikintu abarundi bashigaje kubona ni isenyuka burundu n'amabuye n'imizi n'ibiti byo guhirima no gutembagara kwa CNDD-FDD. Nubwo abantu bahita bavuga rero ngo Prophète Martin ngo niwe umurundi utakizera ibi yaba afite ikibazo cyo mu bwonko no mu matwi. Umurundi utakumva ibi yaba afise ingorane we asanganwe no mu buzima busanzwe. Ariko ibi bigaragaza ko Burundi ari isezerano. Mu busanzwe minisita ntafungurwa n'Imana, afungurwa n'itegeko, koko yafunzwe n'itegeko. Ariko hano nimumbwira itegeko rikoreshejwe kugira ngo Bunyoni afungurwe. Ntabwo bavuze ngo itegeko ry'u Burundi riteganya ko urwaye cyane bamurekura. Ntabwo itegeko ry'u Burundi rivuga ngo ufunzwe imyaka iyi n'iyi ngo ni mwihangana atahe. Oya, mu byaha bibabarirwa mu Burundi ibi ntibirimo. Mu byaha biharirwa, yego nta cyaha perezida adaharira, nta n'icyaha Imana idaharira, ariko ibi ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ubundi ntiribiharira, ahubwo barabikwicira iyo wabikoze. Ibi rero bisobanuye Imana yiyeretse abarundi mu buryo bw'uko yo yigaragaje cyangwa ikitamurura ku buzima bwa Guillaume cyangwa Guillaume Bunyoni, kubera ko ibibaye ni amateka, navuga ngo ntibimenyerewe, ntibisanzwe. Ufunzwe na perezida, ugafungwa n'ibicocoro byose byo muri CNDD-FDD bigaterana bakakwigaho bakavuga ngo ni mu mutemo, umuntu waba uri bukurekure, umuntu waba ashobora kukubabarira, nakubwira ngo ni Imana yonyine yabagukiza rwose. Kandi urebye inzigo babikoranye, ububi babigiranye, ubugome babigiranye, itunga rye bakamusandaguza, bakamutwara nabi, we bakahasopa, bakamwagiza hasi hejuru, hara ntago harimo tolerance, ahubwo yari zero tolerance. Ariko reka mbabwire ngo akari inyuma karahinda, ibigiye kuba nibyo bikomeye, kuko ubu nibwo mugiye kubona urugamba, ubu nibwo mugiye kumenya intambara, ubu nibwo mugiye kubona Imana, ubu nibwo ibintu bigiye kujya byasobanura. Ubundi mbere byari ibintu biraho bidafite iyo biri kuva n'iyo biri kujya, ariko ubu ntabirahirira kandi sipfa kurahira. Hano hataguye umusivili haragwa umusoda. Iyi ni ingwano, kandi uwitwa ntuzi uyu nguyu ndayishimiye atanashoboye. Ubu rero inama ziri guterana ku bwa Bunyoni wafunguwe. Mu ijoro abo kwa sogokuru bari guterana, ku murango abo kwa Samuragwa bari guterana, kuko imbaraga zabaremereye kugira ngo bamurekure ziri kwibazwa, bazibuze, bari kuzishakisha ntibazibone. Niyo mpamvu wabonye abantu benshi bavuga ngo ni Tanzania, bandi bati nanone hama. Rero Bunyoni bavuze ko ari wo gutuma ibitoro bitaza, kuva yafungwa ntibyigeze biza. Neva yabifashe mu minwe yiwe ariko ntibyaje.
hano nigeze mbabwira ngo nka generali nifatiye ibintu mu maboko, mbihinduye ibyanjye kugira ngo ibyo bintu mbyikurikiranire 100%. Bunyoni arasubizwa se icyubahiro cye? Bunyoni ese azasubizwa itunga rye? Ese Bunyoni amagara yiwe bangije azungukira he? Ese Bunyoni azasomorerwa he? Harya babyita gusomora. Azasomorerwa he cyangwa se azungukira he mu bimubayeho? Ese Bunyoni ahubujwemo nka Yosefu? CNDD-FDD byayinaniye, Bunyoni bamusohoye kugira ngo bafashe kuzana ibitoro no gukina politike, baramusubiza muri politike. Ese Bunyoni bamusohoye kugira ngo agwe hanze atagwa muri gereza, kandi ari bo bamwishugwa agashinyaguro nanone? Ese Bunyoni abanyamerika babiri inyuma n'abatanzania kugira ngo bamuhe ingoma tware? Hamase kandi jyeweho wabihanuye ko Bunyoni azataha vuba, kandi koko ngira ngo buno turi mu kwa gatatu, ariko mu kwezi kwa12 niba ntihenze. Nk'umuntu rero hano natanga itarike Imana ikayongera cyangwa ikaza imbere yayo, kuko ntabwo ndi Imana, kandi ibyo nta muntu ubirimburirwa. Ariko ko byagenda kose nje ntabwo mba muri nza y'umwaka. Ibi ni nyakabyizi, ubuhanuzi nahanuye ku gihugu cy'u Burundi nubwo turarira ni nyakabyizi. Nyakabyizi n'abantu bajya kurima cyangwa kwisumamo ibyo bari burarire, agakora ibyo akora kari bubirarire. Hano rero igihugu cy'u Burundi rwose mbahanurire, murashitse. Twere gukataha ngo dukataha, murashitse. Mugize gute? Murashitse. Bamwe rero bari kuvuga ngo none Prophète General Marite Bunyoni niwe Dawidi, hakatorwa hasa niwe Dawidi. Ibyo bintu mubimbaje ishuri irenze imwe kandi narabishubije. Buni ikintu kigiye kuba nakavujagari n'akavuyo, inkoni zikabanza zigafata ku bisusu by'abagabo, igiti kiboko. Yewe we, buno hagiye kubaho deliverance y'igihugu, buno hagiye kubaho operation y'igihugu, buno hagiye kubaho ingufu, ibyo bita ubu ni bw'Imana igiye gukoresha nguvu za Rwanda zimetumika kazi ya Rwanda nji ya Burundi. Rero Imana ivuze ngo nzaca inkoni nkukubiti, ishobora gufata Red Tabarika ikayigukubitisha, Red Tabarika inkoni nawe ukabigisusu bahonda. Imana ishaka gufata inkoni yitwa M20 ikayigukubitisha umunsi ukira. Imana yafata inkoni yitwa Donald Trump ikayigukubitisha, kandi nta nubwo abo ngabo iri kugukubitisha ari uko ari abanyamahirwe, ahubwo ni abanyabibazo nabo. Niyo mpamvu sinjya mpamagarirwa kugerageza abantu, kandi nawe ntuzahamagarirwe kugerageza abantu, ahubwo uzahamagarirwe kuba igisubizo n'inyishu. Imana izagukoreshe ibyo iby'icyubahiro, inzabya z'iby'icyubahiro, inzabya z'ibiteye isoni. Hari abagomba kubikoreshwa, niko Bibiliya ivuga. Urwabya ni akantu bashyiramo amavuta. Nega harimo ikinyarwanda mvuga nyine yenda ukaba utari kucyumva, sorry. Mu Burundi rero arenga Iyome Bunyoni nkamenya ko ubu ntabwo aragera kuri rezo sosiyo. Ntihagire umuntu babeshya ngo yavuze. Bunyoni navuga za telefone, Bunyoni navuga na hano muzahamubona ngo Bunyoni ngo disikuru avuze, ngo uko yakiriwe, ngo uko yavuze. Ibyo ni ibihuha, ni ibinyoma. Bunyoni urusengero azajyamo ntiruramenyekana gushima Imana, kandi zirya yahora ajyamo ntazazijyamo. Bunyoni nta gihugu na kimwe yemere gusohoka
Imana ikiganza yarambuye nicyo kumukura mu mpimba, ibindi byose arategereje nk'uko nanjye ntegereje. Bunyoni nta murongo n'umwe arahabwa. Bunyoni icyo akora mu mutima wiwe, afite agatima impembero kuko ngo Imana iza kumugira perezida. Bunyoni muri we harimo ko azihorera mu buryo we bw'imbabazi, yagera ku buyobozi akazajya avuga ngo ukuntu Reveriyo yafungishije ngo ntabwo naba nkawe, ukuntu Sebarundi yanyagije ibinyoma ntabwo naba nkawe. Nibyo ari kubara, arimo aravuga ngo nibyo si byo, ndarota sindota. Ariko abatanze amahera ngo arekurwe, ntimubyitwaze ngo ni amahera yanyu abikoze, ariko nabwo ntabwo ari ayo baha Sebarundi cya Reveriyani. Kandi abayatanze nabo ntabwo Bunyoni agiye guhunga igihugu ngo ajye hanze ngo kubera ko umutekano we wari muke. Aramutse agiye hanze byaba bibi n'ubundi kurusha kuko yaba agiye gushinga ikiroberi. Rero Bunyoni ko afunguwe n'Imana, hariho rero ategerezwa gukina, hariho rero ategerezwa kubamo no kugaragaramo. Ariko buno aryamye kuri matera ntarizera umutekano, nta kintu na kimwe kijya mbere afite. Nitegereje umusaraba uwo Yesu yapfiriyeho, ubonye ndamutakambira ngo ambabarire. Yesu Mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, Imana ishimwe kuko inkiza imbaraga z'ibyaha zose, bituma Yesu ambamo neza akantunganya. Yesu Mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, ya soko nziza yoza ibyaha, nejejwe nuko nayinjiyemo, niyo Yesu ahora ankirisha, niyanyejesha. Yesu Mwami, Yesu Mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, ngwino kw'isoko ngari nziza, ca bugufi wamutindiwe, jya ku birenge by'Umukiza ngo agutunganye. Yesu Mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, Yesu Mwami ahimbazwe, izina rye ryogezwe, yanyogesheje amaraso ye. Yesu ahimbazwe.
iyi ndirimbo iri mu ndirimbo kaneke y'ikinyarwanda 249 mu gushimisha Imana. Nta yindi mana nabonye atari wewe, mu ikoraniro ry'abera mana nzogushima. Nta yindi mana nabonye atari wewe, mu ikoraniro ry'abera mana nzogushima. Nta yindi mana nabonye atari wewe, mu ikoraniro ry'abera mana nzogushima. Mu busa ni ukuvuga ngo mu rugendo dufite ngiye kwigisha, mbwirize, mpanure, hama senge, mbasabira n'umugisha. Muri uru rugendo dufite tugiye i Kanani twese, harimo abantu bambwira ngo simbasomera muri Bibiliya. Agenda umuhanuzi, ntabwo umuhanuzi yigisha Bibiliya. Umwigisha wa Bibiliya n'umuhanuzi, ngewe ibintu mvuga ni iby'imwemu, biba byanditse bitanditse. Genda umusazi, ntabwo nize siyansi zimeni, nize siyansi z'umwuka. Excuse me rero, pardonne moi ku bantu bakunda kumbwira shobojwe n'Imana zumva mpasomye ariko nta nahasomye. I'm sorry vraiment. Hama rero ntabwo Imana ishobora gutanga ikibazo kidafite igisubizo. Mbwira abarundi mbasubiriremo, ntishobora gutanga ikibazo kidafite igisubizo. Ntihashobora no kuza igisubizo kidafite ikibazo. Muri ibi bibazo Burundi buciyemo hagiye kuza inyishu yabyo, bitari imbona kazoza ya 2030 na 60. Oya, icyo ni ikinyoma kidafite aho kiva naho kijya, kubera ko ababivuga kwifata no gutera imbere babivuga ubwabo batari mu murongo w'Imana. Kugira ngo buno mbabwire ngo Imana izakora ibi, birasaba kuba honnête, kuba muri connection, kuba update n'ibyo by'Imana. Mbaye mvuga Imana itari mu mutima wanjye, mbaye mvuga Imana itari mu bwenge bwanjye, itari no mu bitekerezo byanjye, ikabiri ku rurimi, ibyo bintu ndi kurimbura ubuzima bwanjye n'ubugingo bwanjye, kuko hazabona ishyano uvuga ngo iravuga itavuze. Aha rero uko Burundi bwanyuze mu magorwa no mu mageragezwa, niko bugiye no guca mu bisubizo. Uko Uburundi bugiye kunyura mu nzira yitwa ibisubizo, kuko mu Burundi hagiye kuzabaho ministeri y'Imana. Mu isi niho ahantu hazaba hari ministeri y'ivugabutumwa. Ubundi habaho ministeri y'uburimyi n'ubworozi, hakabaho ministeri y'ingufu, ministeri y'uburezi, ministeri y'umutekano, ministeri evangelisation, iyogezabutumwa reveye azagira ibiro i Bujumbura. Mu isi rero hano niho iyo ministeri izatangira, kandi yenda bamwe nta nibyo bari bazi ariko ndabirotoye. Nese ubwo ibyo mbisomehe muri Bibiliya. Cyakora icyo mitangubwira ngo Imana inyura mu nzozi, inyura mu ijwi, inyura no mu ijambo, ikabwira abantu babo. Rero ibisubizo nabyo bizaba bituranye n'ikibazo kijyanye no kuba umurengwe wafata abantu bakarimburwa. Kuko Abisiraheli bararengwaga, bamara kurengwa Imana ikababwira ngo no kuvuga rero ko Burundi bugiye kuvukira mu biganza bya Yesu, ko Burundi ingoma y'igikorone ivuye mu Burundi, iy'abazungu n'iy'abadede, iy'abapfumu n'iy'abarozi. Ntabwo mu Burundi iby'Imana ibabatuye, iby'Imana ibaderiviye cyangwa ibakijije, ntabwo ari CNDD-FDD gusa. Hari igihe mwumva mvuze ibyo mwe mukabona niba hanze koko ariyo iri kurivora. Hano hari ikibazo cy'abarozi, hano hari ikibazo cy'abakorona abazungu baza bagafata ijambo muri Afurika. Burundi buzigenga, ntabwo buzaba umugaragu wa Amerika. Hama ikindi nacyo ibindi bikurikira
ntabwo Uburundi buzaba imbata y'Abarusiya cyangwa y'Abashinwa, abakomunisita, abakapitaliste. Ibyo bintu ntaho Uburundi buhuriye nabyo. Rero uyu murundi uzaba kuri iyi ngoma, uyu murundi uzaba muri iyi ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro nishiramana, tuzaba kuri ya ngoma. Umurundi uzaba kuri iyi ngoma, sariyuti. Wararwanye, warahirimbanye, ariko abandi mugiye kujyanwa ku mugezi, mugeragerezweho. Bamwe hariya, abandi hariya, mutagira ngo Imana izanye n'iby'umugisha, izanye byose byiza. Ariko se nawe usesa amaraso, nawe utubaha Imana, utemera Imana, nawe uri kwimika ubwami bwa Shetani, aho nyene ugiye kuba umwe mu baragwa Kanani. Bamwe baguye ku nyanja itukura, abandi bagwa mu butayu, ahandi bagwa kuri Yorodani, ahandi ntibanavuzwe. Rero ibi ni iby'abagabo, ntabwo ari ibyo imbwa, ni iby'abana, si iby'utubwa. Mvuze abamama urumva naba mvuze nabi. Ngira ngo rero mu Burundi ntabwo ari Uburundi bw'akamenyero n'agapyinato jamwe. Buno rero niva yatswe ijambo, reveri yatswe ijambo. Ibi mbivuze mu gice cya kabiri kivuga butumwa. Yego rwose ibyo ni kweri, koko aha ni mu ijambo. Ishyaka ry'Imana rero ubu Abarundi mwitegure, komeza urugendo wihanganye, dore Yerusalemu ngiriya, wa mwamaje kutujyana. Komeza agakiza wihanganye, komeze gusenga wihanganye, dore Yerusalemu ngiriya, wa mwamaje kutujyana. Ibyo bintu byose Imana yasezeraniye Uburundi, uko bingana bimeze nk'umufuka buguruye, bimeze doke nk'ibintu bidasanzwe. Nagira ngo mbamenyeshe ko, cyangwa se mbabwire ko ibyo bintu birasohoye byose. Hakurya ikirunga kiruka. Buno ijambo rimwe, kino kirabaye, ejo hazaba ikindi, ejo haba ikindi. Ibintu bigiye gusohora bishoreranye. Marayika umwe ahagarara, undi ahagarara aha, umwe icyajejwe nk'uko icyuma giha ikindi, umudugu ukagenda, cyangwa indege ikagenda, cyangwa amato akagenda. Uko niko bigiye kugenda cyane rwose. Hama rero soje mbashimira mwebwe mwese, tubandanye dusenga, tugume dusenga. Ejo nzaba andi makuru menshi meza y'ijuru, pudete y'ijuru. Ubu hano nanjye ndi connection y'ijuru, kugira ngo Imana impa amakuru menshi kandi meza, hatagira ikintu kiba mutakimenye. Wakoze gutangirana natwe no gusozanya natwe, nkusabiye umugisha. Nagushimiye Mwami Yesu ko izo ari zo ntama zawe watoranyije, ko bagomba kuba basamuragwa, bagomba kuba abaragwa Kanani. Umwigisha n'umwigishwa tugabanire, twuzurizwe imbere yawe. Ngaho rero abo watoranyije guha Kanani, ndagushimiye ko Mwami batangiye kubona agacu kangana n'ikiganza, kuko ugiye kubiroranya no kubikora. Ngaho rero ishyaka ryawe riranguruke mu izina rya Data na Mwana n'Umwuka Wera. Amen.